ысыл дойдығы төтінен норот культуратын үйетіні, сағабыт сіргер ие, саға автономияда көріптеміде сүз, юрба орыюнғар норот көғіләйінен онна культура едәдерілігіде сүз сыла. Төрөбін нәйлекіндігер сомоғылығы онна ағар балаған, құлық көріптеміде ағығын 5 сылларын, үйелілер ағылыларын жөріп кәлігер мұхынны бұд. Негелек аға Леонид Владимирович Жужканов, екі дәліпті үлбісіл, ақсынер үлбағыз күлінеғі, өз бейін алты невердәді ғалғар олғырын, нүрбар ойының бордың негелегер, негелек сылынан білдері жүрді. Бұзым терчесінен негелек бітігер, ағас қабаннақ терәйіндер ұзылынылар. Бордың мұт негелегі төріптен біде, 200 бейін үбілуде сылын үйірләктік бәлейде үппет. Сәгәрі, сағарар, өргөй үбілерде, үретте, үйілді бұлмұд, үбейді көте жондарды. Кәрәғә, сірдік қаралар, үргіп, үйді жаттақ, бұйырнақ бордақ, бордыңмұд. государственной, политической, профсоюзной деятель Степан Васильев төрөбүдө сүз сүрбебесила. Кулун тутары сүрбебес күнүгер аяр кийин норот айынытын жетиген Степан Васильев төрөбүдө сүз сүрбебес сылгаранамы терехиндер үрүлек ахылылара кини төрөбүн тоyon уяла алаагыгар мегеп белек болу ондара атын терехиндер тигилин бузбакка улунулар.
Бордон Найдерга муниципальный передли Балугар Леонид Владимирович Ушкановка. Дуру таттабулах бордоңлы кеһәлек доктору Жагынманы ылжыттар бастабулах бидудулахтар бит. Бүгүн бияка бу анылы форматына онлайн янатамызды биге малгере эгер булбакка бүтүн районмут республикада даже республикада анылды кирен олар жамбар булуктарын сөп onun basırın turun egine bargıtın bu sırgılaq sana жылбыт салуған келбетінен онна кете элбақта eden harбыт iki tayınca bir sılga nehrekbet törüktеміде 200 бейін сыла онна білеги бар соқ біріме ұтықтыр сүдікейбет Степан Васильевич Васильев төрөбіде 125 сылдарын белетер сылбыт етенге түміктемітінен Олықтық ялта келіктейін адыттан, онна тұспайма бұттан ететігістеннек әрбезілбен көмді. Төте әйден арбыттан ғұрдық Алексей Михайлович ставны, Ергей Иванов ставны әттілер бұлырын дегенен бәйбет бағағына бұдынан, бәйбет бұламығынан бұл ғылай bir sılga iki uğlakan öpte uğlakan oltalak terehенлерді okul gidip bütün neydi pekkene onunla Stepan Vasilyevich törelip çılıydı. Manna hündü uğlakan keskeler olanlar ılımlılıktara neydi kurmentan ağlan oruyunga Respublika öpteger diye onu da Homyoğlu'nun bu bilgen anda yüldünen gelen ayman durar can ığırında pandemiyene yanı Homyoğlu'nun üç horuktura to'padaktara onu da hem bir oyunu bakıyor bilgi kıllarından bu görülüyor bulandan bilgin hereketinden çoğlanıdır bolla hatta hüda amiyet bak hüda oğuluna diye belirtip belki ulgastır bu bulandan edir bolla hatta üçüne bir bugün ite atladılar okuduk ama onu edinden bu Stepan Bahalay'ın yüreğini tünedir bolla bilgi eden harbut beytin töröbüt mantan kınıttan takıl içerin toyunulak Allah'agar emiyeti Orion ıppıt garantavay konkurstur konkoru var kıyımır bu töröbüt Allah'ın örgütüyle tağalımıdan manna töhüptü amiye kini tohunan oğun jağır biletin kamdahan tohunan kefçirime emine belirler urulurdur. Halgı bitemi duybanarız çınğazmi bekke janaqtan astılar bütün kulubura Orion reyine bu baka Respublika dünen olğan bihirevle ılbıt bırayık emine tütönümden sürekter tem bolar manna çoğulan eter bollakha birigi bornomu tekittireme hağlamı bırayık bolar manna ambasta gediyetin keltirdik birigette bu mustamalar olur cebet olput halayatçıda Ivan Siminovich Harizonut'tan hağlamıda Ondan halgı baran eti Türkçe anlamaya bağırtpen bu Stepan Bahalay'ı pötkeni beytin sağına ülleşpet, ülpüt, köpüt bars toğatastara, tabarыстara, saraylıktara doytulurgan imenna tekeriye hem olbuda manna da halgı bilgi opututundan ülleştirenlerime bu keler sıllarga bu sultan ağlan adın oruyonlarime tekerlaklarına, bardaklarına bir imanlar tököstörge belenbetken diye bütün mağarabı halgı Stepan Bahalay'ı temelliğinden bu bebekle elektriğe bu hamiye bir ulaşan oltalak vapuruz baharılığı da bu übleğine terehletten hıldan ordudan okuduk bir yakay kitayınca ona asıllakın elektriğe hana kuartal mağdurunay kuartal denen ordular ilk sene yeterli tigarmiyata übde Allah'ın eşke girehdi urbat yeminna oğdundan da hanıttıyor o вопрос bu tüm sınavı soğan sıramadı tabi yeminna asıl sılgamiye bu ülünne terehlerinin hüttübehlerin Orion altıda hep köbüktü öyen bümiyete bu terehine kaççı görenme bu yeşilin havan olur
Halgı Jokuzkoy Korakota Halbüdü'de bu derehender tecetçilerine demeyeden addılar. Respublika Voltala imena Afşesinnes Mustan bu Respublika Haldadan ötütten, iltümenen tütten, onda toğuk bar Voltalar teredilerden, ondan da ödünün kurduk oruyumu tuttan, bordan nehre ettirimette beslebizeller diyenler bu bilgi hüdükü hibetinin öttelbette kefsiyatiler kinoloğun toğunan elbette sırtatı var da günületin kanlıhan kinehdiyle toğunan elbette sırtatı var da bilgi manna bir hılla kudurup taktın eminne bu bilgi manna kuahan voltalar jomut attara üyetten üyege körünlükten körünüge belirli oldurduğu manna halgıda elbette hıçar elbette değiştirmek hacımcıları bu terehler çeçilerinden elbette iyiydi. Bu yıl dağıttaydı avtomobil tömütlerimette bilgi jomut elbette aktıllıklara elbette atanlıklara. Onu da bir narat edelim iminne bu jomut bilgi de Stepan Mahalaylar bu bakatayın Doğuca bilgiler göster jomut sergemden bahter. Bu jomlar bilgi kekkebetiger töhöde hibilin ibrime boğalar Hilmi biyaha bu türevin duydularlar kimler hüdaatlara onda bu türevin elektriker elbette kömünü bir etollara tanıtı bilgi iminne hevligin barjon serge jolloq jomutemin narhanalım iminne tobanlık bir jomutlan elbette ağastık ettaka nehleket kömü körülü bu jonlardan iminne hetterimi donanıtı bilgi bu jomutun üssü voltalartık inniketen üssü de artıda durultaktık diyen bilgi bağanalıktı. Ehliyekte tuttu türütten bitiger emniyet tabanına müdahil bakım sağanlar öyleler mevar buttara bilginin topaka ehliyek belirtim asıl sıllağı üyübinin heveslerden digiden anmastan bilgi bulanına bitiger bu bordum ehliyekin kirgeden ikiş çağında harıstağı edibin ondan medikekke biçinelerinden bu miyatta Muhtayım tobalığının üründen heveslerini topu yıl taharın kayıngen muhtayım kekelbekten onun kısa bakka bozulunlu komulluğu materyal var bilgin üstüne hitiren kotoron kandan uğanlı kısa bakka iminde kendiki takıbıdın kendine John Berkehe bu kipit bu köpedok bu hayavadak diye bu prosturbadan oldu hani göhünlüğü da adam-adamlarına göhünlüğü da bir kayanlarına bu bordumut kirgelik kişahan kayanlarına taharıda tüteni toğuyul bulanın hacıbın manatanan bu yıl bu aspıt sılga bulana kıyım kilpedak üleler bilginlerini halganan barallar bu aspıt sıl büyükte bulan rohtul badalıyın bu prostu baharılmada bu prostlar kalırlar diye bu prostuluk var bilgin kolları Gün bugünlerde bir emeye bugün ulakan bulanı kilpet bilgi emeye ehliyece tütten dörüpütter oskola haltının tütten etbekter oksamınyaktarga ehliyebet bakturuz iminna bilgi malgaydağı morto oskola bıtıgar pestroy bakturuğa bugün uca kamsanı Ol kurduk bu yıl emeyetto tügerinden tuğanamın bu Alexey Mikhailovич'ka Sergey Ivanov'ska onda tükenlere kırta tenger sürügü döhüter kelin tiptiregar oto barga maqtal tıldıran terti xumbagar bun kimler iminlerde bilgi problemler bu prostor budun öydönler ötte ağastık etta xayta bu prostor var iminler oryon iyi Hem okurduk halzı bu перестрой bu yıl уже proyekte ona herin öğretene oryon bütçetigar kipte varıştı. Hep onun bu yıl hürdeğanı mehine üle varlıkta уже bu yıl proyekte изыскание bütçeğin ekspertizi bütçeğin уже gelir sıllardan уже tutup oturmakta. Bilgin var bekleyen bilen doktor oluk intibile Күнтүн айылары барата бастан проект изыскания тотику документация бар булар бите дальше тутулу простора тур. Халдутун доюндру таварсы томанны кача киене така хына огостур битагаята бу кенди халдарга огунна онда то быйылгы хылга кирер буллактырна Barı bekleyen ötebelagat düğümlerde kastır ettiler. Bu ünen kelbeti kitahıca sübbekke sılbıt bilgi nehliyek bitiger somoğul bu hılan bilgilerli biter meydan olmadı.
Bu doğu somağuluğunun bilgiler diğer motoroskotta efektif bulakına mandıklara yakın mağarabın tabastıran duran baraydı tepkipten kurduk. Bu yıl bütün İmenler Respublika Oluk Doktora bu kabarı Hakabıt Avtonomiyada teredivde süs sıvın veredi. Mandamiyada hüdde olğan uğrabinin artıkta belediyen taktık. Onun da mandamiya hamurluğamın bu Hakabıt Respublika'nın olğan übeleyinime tenine şöyle olsamı demir tatarı taktı diyen bulan akbıt. Halkı bu evligen oluktoq beyni halini ötünlemeye hüdde bilgen üleli olur hürün hukumunga hüdde belger olur yıllar gidenlerler ol kurduk otoy ise bilen olur kupulu tugayda tururbun ondan demeye bilge evligen üleli olur halkta mistetiger iminna bu bıvadarçalıgar nehlini oluktoqturları hüdde beni öndütüler kefşetiler ıtamın bilgen tobu boları kirer turur ular yıllarga hepkö önde ödeme tenge kapılları takip edilme olsay yetebildi. Halkı toparda etenge bulağına bir yakın yavruyu mutugar nehelek bitiger emeğe büyükler bolar durarlar anı köyün kolabra orayonga bilgi orayonu mutaqal bağlılığın talık tapıt nehelek bitiger otobilgin üleni olur nehelek efetter ucu soğuğa biten anı köyün ucu anıttan talılıkta mannemiyetto bilgi bordomut nehelega halkı haydar keskelin baharlıkta. Onun ötemi hamoğlamut barı bir sanayi kiremedokta hepte buyurı talılıkta. Müdehek eterimden ötto eteje barını eten harpıdın kurdu. Bütün andaydını aymağıt bu kabit 19'ten ığır oturucu bilgi bobalığın yaki bütün namnu ucu üstüne ötendi. Manna bilgin barış kötü bütün nada bodo astiket takatı yahaydan bilgin iminna gelen informasiya borostoy oluktoğun halbaq bulur. Manna çiğne takka bilgin ileri daha çocuğlar ondan beğendağını bu kollar tüberler bağlar. Onun kolura, onun diye kemit iminne bilgi halktadır, bilgi durumu karastalığını tütten ıtar etellerin bilgi kötü duhamı bu bilgin camutarı ülevdilimi güçlü övüdenmin barı töbekke hepkö ödüyor dünyada bu ığır utarı bilginin bıhatana bu kaybet utarı bıhırı bıhırtanastı. Onun itaras ıstahanalarga ete tuğatilerge kipperke halgı bilgi beyli duru beybatın ere bol bakka bilgi beyli çuğa saymaktar butun yener bitin ağlar butun heyeler bitin ebeyler bitin olur butun karıştanmın bu bilgin kudarıstıba oluktoq bulasıdır politikalar kerime tuttu heptef buharınılamı tuttu bu tuğtaga ildevilerge kerime tutulukından ara uladık takiptenme uluğan sılsottur. Onun to'g'ri video ta'kid mana uloqtoq jaltadu terta haltadu ere hoqotoq ta'ittan erkayettem bolbatar bihiga bu yılgı ılnılıq bulanır butun bihiga bari bir sanağa kiremmin bir somağa bullaqıdına to'qbarda kıldıra. Eğer durumunda sütügül bargıdıgar bağırı mede nakımıd almağını kıtanak durubiyanı olu kutuğa tağıllığını jolloq uğun üyedi. Buyurun. Tüm belirler Bordon Nehir'in deputatların seviyeden besledildiği Stepanov Prokopий Юрьевич'ka. Allah Bordon Nehir'in uluqtoqturu bir gündü bir dödü atadıdı. Nehre bir 200 biyen yılından, onda Stepan Bağla Püsü Büves yılından Nehre Levi'nin deputatların apıtıktan idiri istinlik ağırda Levi'nin. Oto kılga soğustu de Elçin Kalıştağını, Sergey Ivanovич'tağını, Leonid Vladimirovich Elbaq tügenlerge toqtağını astılar. Ondan bir tügenle toqtağını aybulluk eti tölünne ahıraktır. Hırgıların tübügünen Defkanada. Onunla bu Respublika Volbut merepiyatı bu Stepan Bağla Püsü Büves yılgaran Allah, onunla Orvaran Devne 15 yılgaran Allah merepiyatı yılgar tümükterinden Bülüngü tölünne ahıraktır.
мероприятие түмүгүнөн билүү куратыгар Степан Бала улусатын бигер керек болуптур. Оннан этен ахыр бул юбилейный декабрьский мероприятияга кийин корапыт ага баалыга дилана атаккан туран Степан Бала улусатын атын иңирек биттен бәден андагартын эппите икана. Эйха багарабы кытана Абдуровены жолу ургуну. Для вручения государственных и муниципальных наград на сцену приглашается глава муниципального образования «Бордонский наслед» Ушканов Леонид Владимирович. Почетной грамотой Постоянного комитета по науке, образованию и культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия награждается член общественного объединения ЕЯСЭТ, народный мастер Нюрбийского района, ветеран труда, почетный гражданин Бордонского наслега Семенова Надежда Семеновна. За многодетный добросовестный труд, активную общественную деятельность. Благодарственным объектам природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия награждается член общественного объединения ЕСИ Иванов Аскалон Христофорович за плодотворную работу общественных объединений в области экологического просвещения и активную пропаганду охраны окружающей среды. Почетной грамотой главы муниципального района Нюрбинский район награждается директор Малтайской общеобразовательной школы имени Михаила Васильева Мегажевского Ушканов Федор Федорович за качественную работу, за высокие достижения педагогического состава школы, участвующихся во всероссийских, республиканских, районных олимпиадах, конкурсах в связи с закрытием года образования в районе, за вклад в развитие образовательной системы в районе и на слеге. Благодарность Общественной палаты Республики Саха-Якутия и благодарственное письмо Центра культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина вручается ветерану труда, почетной гражданке Бордонского наслега, руководителю общественного объединения ЕЯСЭТ Егоровой Елизавете Петровне за активную жизненную позицию и общественную деятельность, за помощь в деле воспитания подрастающего поколения, распространения национальной культуры и национальных традиций и обычаев. Почетной грамотой Союза женской организации Республики Саха-Якутия награждается ветеран труда, член общественного объединения ЕСИ Соловьева Мария Алексеевна. Нагрудной медалью общественной организации Лига отцов Республики Саха-Якутия за вклад в повышение статуса отца и укрепление института семьи награждается ветеран труда, почетный гражданин Бордонского наслега, член общественного объединения ЕЯСЭТ Михайлов Виталий Спиридонович. Почетной грамотой общественной организации Лига отцов Республики Саха-Якутия награждается член общественного объединения ЕЯСЭТ Григорьев Николай Тимофеевич за активную жизненную позицию, личный вклад в развитие культурной и общественной жизни района и республики. Благодарственным письмом главы муниципального образования Бордонский наслед награждается коллектив детского сада «Сапрыкам», заведующий детского сада Григорьева Туяра Серафимовна. Благодарственным письмом главы МО «Бордонский наслед» награждается коллектив детского сада «Мечеть», заведующая детским садом Пестрякова Светлана Семеновна. Благодарственным письмом главы муниципального образования Бордонский наслед награждается коллектив МЧА номер 4, начальник Иванов Артур Николаевич за длительное и плодотворное сотрудничество, за установившиеся. Благодарственным письмом главы муниципального образования Бордонский наслед награждается заведующая аптекой 99 Иванова Мария Семеновна.
награждается коллектив филиала школы искусств Нюрбинского района село Малакай, заведующий Потапов Афанасий Дмитриевич. Благодарственным письмом главы муниципального образования Бордонский наслед награждается коллектив маслоцеха села Малакай. Мастер маслоцеха Семенова Александра Афанасьевна за качественную, добросовестную работу в сфере переработки, за бесперебойное обеспечение кисломолочной продукции жителей Бордонского наследа. Благодарственным письмом главы муниципального образования Бордонский наслед награждается руководитель водоочистной станции села Малакай Чемпосов Георгий Георгиевич за качественную, добросовестную работу в сфере социальных услуг, доставкой чистой воды населению села Малакай и село Атырь. Благодарственным письмом главы муниципального образования Бордонский наслед награждается индивидуальный предприниматель Николаев Василий Степанович за качественную, добросовестную работу в сфере социальных услуг, за бесперебойное обеспечение хлебом жителей Бордонского наследа. Благодарственным письмом главы муниципального образования Бордонский наслед награждается индивидуальный предприниматель Михайлов Александр Николаевич за качественную, добросовестную работу в сфере социальных услуг, за бесперебойное обеспечение хлебом жителей Бордонского наследа. Благодарственным письмом главы муниципального образования Бордонский наслед награждается Жарковский Дахан, ученик 4 класса Малакайской средней общеобразовательной школы имени Михаила Васильевича Мегжевского, лауреат первой степени в международном конкурсе фольклора «Золотое наследие», ученик детской музыкальной школы по классу фольклора, руководитель Савинова Людмила Николаевна. Благодарственным письмом главы муниципального образования Бордонский наслед награждается Степанов Владимир, ученик 8 А класса Малакайской средней общеобразовательной школы имени Михаила Васильевича Мегжевского, призер первенства республики по боксу среди юношей в городе Якутске, победитель республиканского турнира тренера Францова в городе Ленск, победитель матчевой встречи команд Верхний и Малакай, воспитанник детской и юношеской спортивной школы, тренер Савинов Семен Алексеевич. Благодарственным письмом главы муниципального образования Бордонский наслед награждается Семянова Сандара, ученица 11 класса Малакайской средней общеобразовательной школы имени Михаила Васильевича Мегжевского, диплом второй степени в 6-й Всероссийской научно-практической конференции имени Лоботевского, город Казань, руководитель Грифина Нария Афанасьевна. Благодарственным письмом главы муниципального образования Бордонский наслед награждается Иванова Айсена, ученица 10 класса Малакайской средней общеобразовательной школы имени Михаила Васильевича Мегжевского, участник отборочного этапа финала 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» в компетенции технология моды в городе Иваново, руководитель Ушканова Александра Анатольевна. Благодарственным письмом главы муниципального образования Бордонский наслед награждается Евлева Наталья Валентиновна, учитель химии Малакайской средней общеобразовательной школы имени Михаила Васильевича Мегжевского, участник состава команды от Республики Саха-Якутия 5-го регионального чемпионата учительских команд ЧРУ 2021 в городе Ульяновск. Почетной грамотой главы МР Нюрбинский район награждается глава муниципального образования Бордонский наслед Ушканов Леонид Владимирович за оперативную слаженную